Tomba, čo si zajebal? Answering my calls. I went to a party with Brian, and I went home with him, and I slept with him. Yeah, I know what happened. We planned this all out. Brian bet me $50 and a pack of cigarettes that he could sleep with you. So now I'm down $50 and a pack of cigarettes. What can I say? We pimped them hoes. Well, here's your friend Brian. Počuj, jak sa volá táto séria, to by mali pozrieť. Jak je dobré. Vedel si, že Tomba je tajný projekt CIA? Tak to som nevidel, bráško. Počkaj, čo to nejak svieti? Čo je s tými svetlami, skôr sa nejak skurveno svieti? Počkaj, ja tu oslepiem normálne, že mi to normálne zožere ksicht. Oči mi to vyjebe. Lepšie? O niečo, ty kokot. O niečo lepšie. Nio Odiadvodovi sa ďakujem, počkaj. Lebo máš operu? Píčovina. Tie svetla skúrené, čo tu máme, ma bolo vidieť vôbec. Pozrieme sa, či vyhral. Nevyhral si. Koľko ešte môžu vyhrať? Ja som to na konci streamu hovoril, že 2 alebo 3 môžu vyhrať, sa mi zdá ešte. Tuším. Moc krásná žena. Řekl ti to někdo? A jestli ti to nikdo neřekl, tak ti to říkám já, protože jsi krásná. A jestli si to nemyslíš, tak si to mysli. A víš, prostě to nemyslíš, protože na sebe hledáš tu špínu, hledáš na sebe negativitu, hledáš na sebe prostě to nejhorší, co děláš. Včera jsem si, předevčírem vlastně se vykousl jednou frérkou na festivalu. Ne, fakt jo. Jo? Ne, fakt jsi Jo. vykousl. Ne, já ti nevěřím. Jo, Fakt jo. Jo, Ne, jo. ty jsi borec. A dal jsi jí hrábě? Čáhnul jsem jí na prdel, prostě chytnul jsem jí na prdel, vole, jo. Jo. Ne. Jo? A ne. Tak jo. A u kajak. Normálně brčeli, bali A co kdy? Jo. A na... Čau, Rest. V prvom rade sa ti chcem Prvý díkes. poďakovať, že si tu každý večer Nevyhral a si. cením si na tebe tvoju Ďakujem povahu pekne. a osobnosť. V druhom rade pozorne počúvaj alerty. Dobre. Budem ich počúvať pozorne dneska, dobre? A na kačenku si šáhnul? Taky. Ne. Jo. Ne. A čistě, anebo přes kalhoty? Normálně před kalhoty. Jo, ale čistě tam nebylo, že by si tam zahrávno. Takže si nekrmil koníka. To ne, A byla jebačka? nebyla. Ty vole. Erik, díky za gifnutý sub, ukáž, počkaj. Nič. Toto je tá európska demokracia, snad je to fake. Ako aj by som sa neštudoval, chápeš to? Ani by som sa neštudoval. Token clip. Streamovať je horšie? Tak ja neviem, ale úprimne streamovanie ako také zase není easy, pokiaľ to robíš full time a pokiaľ nie si dupnický magnát, že už máš toľko peniazí, že to už ani robiť nemusíš a vlastne ľudia ti vytvárajú content sami, ty ho nemusíš tvoriť, hej. Stačí, že ti poposielajú proste blerpy, kde ti proste 3-krát zahajlujú, 4-krát povedia N-bombu, 5-krát naložia na židov a proste máš od content postaraný celý večer. Celý večer sa to nedá vydržať. Jaký kokot to... Čo to má... No se va Čo to je za skurvenca vyjebaného? Čo to je za Real Nico Doa.
Chodí do piče. Čo to je za zastavného vyjebanca? Počkaj, to je on predtým? To takto vypadal predtým, to on sa tak vyžral kvôli ako sociálnym médiám a pičovinám, čo akože si natočí videjka. Dodaj si to na 1 hodina 23 minut, dnešná Maťová hadka s fetkami. Už som to videl, už si mi to posielali o stream kamoško 40 krát. Dobre, kde sme skončili? To bolo dopozerať do konca. Toto je ono. No poď. Čaute chat, čau Restinko Bambinko. Nachádzame sa tu kvôli tomu, že som videl váš stream s Maťom, jak ste jedli pálivý chips, a.k.a. Tortillus. Diebne ho? Čo dal vás skina, ty kokot. Preto tu máme túto papričku, ktorá má 1 trilión skovilových jednotiek. No jasné. Neviem, či to merali, my si to skúšali pravítkom, ale sa nám to aj podarilo. A keďže si myslím, že ste na tom streame ojebávali. Počúvaj, toto je habanero, chat, a to má 300 000. Hen to malo 2 milióny. Jem na to. Papričku s 1 triliónom skovilových jednotiek kaliť bez mlieka a bez nejakej reakcie. To neviem, či sa im podarí, pretože som gay. Taktiež by som chcel pozdraviť Mentála, Bodyguarda, Radeka, Hrušpisa. Prečo týchto debilov zrovna? A ideme na to. No boj. Taká hudba. A nie, to žiadna paprika z Lidla, ty kokot. Není, to je habanero. Je to v Tesku alebo v Kauflane to predáva. Žlté habanera. Ja som to všetko požral, 300 000. Čo ti jebe, ako páli? Nepáli to, to je slabúčka kožina. Ja sa mi dýchať, kokot. Keby vystrašený ostal. Ak by niekto chcel tento klobúk, daj ho do súťaže, ak to bude mať najlepší koment, alebo skôr najlepší. Ty kokot. To napíš najlepšiu hlášku pod Restov stream, počas kúchania tohto videa vyhrá tento klobúk, ktorý má pre mňa nesmiernu cenu. Neviem, aké píši chudák. Z habanera proste, chápeš? Bude ty slabo. Kto to je? Priznajte sa, kto je z vás. Ale... To čo je? Nebudem to používať. Asi, ty kokot. Nemal som to prehľadať. Nemám ešte stiahnuť čestinu, stiahnem. Alebo som to mal prehľadať, ty buzerán. Ale povíčka inak. Vyprveme si to plík. S týmto? Je tam ešte nejaké ony? Niečo? Táto paprička bola vypestovaná vlastne vo Vietname, ktorá je jediná prežila aj sporu s Forestom Gumpom, sadzovanie a palmu. Vy ste ma jebli úplne. Kto to bol? Kabrioletíku. No, čo to tam je? Čo ti jebe? Jaký jeblivý, prosím vôbec. No, pero ve cómo lo sirve, no manches. Vamos a darle. Bueno. Thank you, bro. Thank you. Clarisa Díquez, ukáž. Nope. A ďakujem. Dale. Yo no sé cómo pueden comer esto aquí, güey. Me está doliendo la panza, güey. No, si supieras lo que sabe, güey, esta madre, güey. Quiero güey. Mira, güey, se me puso hasta la piel chinita, güey. A la Viejo, To si que si moriavky. A la madre, está sudando, güey. Jeb na to. Po jednej lyžičke. No se preocupen amigos, al parecer le cayeron de... Nemôžete po jednej lyžičke jen tak odjebať. Koľko dávaš percent na úspech? Salfa Range Rover? No ukáž. Toto bude isto úspech jak kokot. Dráfo, diarby šemácorí sap. Videl si, kde a jak mu to naberal? Sa nečuduj. Dráfo, díkes. Počkaj.
Tak počkaj, ty kokos, počkaj, teraz neviem, či ty som mal prekliknuté chat. Takže traja vyhrali. Treska, Erik a Ace. Čo ti jebe? Tak traja vyhrali, ja som tam mal zlú pičovinu zakliknutú. Ste tu chalani, či nie ste tu? Vydrž, idem sa pozrieť, že koľko mám vlastne tých oných. Ale mali byť iba 2 výherci, tak možno ten tretí Ace, neho nebude mať bohužiaľ. Ukáž. Ja som posledný poslal, sa mi zdá na e-mail, musím pozrieť, že jak končil, jakou onou. S Camerino, tak počkaj, tak, alebo vieš, ako to môžeme spraviť? Vieš spraviť ešte 10 kódov. Ojebávač, ticho! Ja nič som rozdal, koľko som ich rozdal, chápeš to? Vydrž. Odoslané. Končil na 3-2. Takže... Dobre, takže mám 2. Takže vydrž najskôr kopírovať. Dobre, počúvaj, Treska si tu. Treska, napíš mi prosím na Instagram, alebo Twitter, alebo e-mail, dobre? A napíš mi do chatu, kde mi to napíšeš. Treska si tu? Aj ty, Erik. Hekler, čo tu furt do piče? Wow. Mike v piči, praská Mike. Čo je s ním? Prečo praská? Čo je na hlavičku? Či čo? Už by to malo byť dobré. Sorač. Treska, kde si mi napísal? A ty, Erik, je, le. Či čo si? Nepraska to už. Kľud. Na Insta, jebo, ok, vydrž. Paťo, hej? Tak poď, Paťo. S-Win, hej no, S-Win, kokot. Tu máš kód na Buyrest, pajsereček, máš to tam. A ešte do druhého, Erik, si tu niekde? Erik je. Giftoval si 5 sabov, takže niekto tu musí byť. Iba, že by giftoval odišiel. Čo je vysoko nepravdepodobné. Alebo Ace si tu? Jeden z vás to musí byť. Čo vyhrali po 50 €. Ace, tak mi napíš na Instagram, ty zatiaľ to dáme tebe, kým ten ďalší príde. A ja vypýtam ďalšie kódy. Mike puká. Počúvaj. Čiže zajebete ma, chápeš to? Vieš, čo spravím teraz? Dívaj sa. Tak bohužiaľ ma bude počuť takto, chápeš to? Akorát to musím dať trošku tichšie. Halo. Tak. Málo. Dobre? Ja mám počuť? Boostni to. Počkaj, trošku tichšie, ty kokot. Dobre, už by to mohlo byť v pohode. Dobre, počkaj, Erik už mi písal. Počkaj, Erik, napíš mi do chatu, či si to ty alebo nie. Erik, si tu? Lebo napísal mi nejaký Erik, ale neviem, či si to ty. Erik, napíš mi do chatu, prosím ťa, či si to ty alebo nie si. Co ti je Berest? Ja som v živote nic nevyhral. Ďakujem pekne. Písem na X. Tak už si vyhral, kamoško. Plníme sny, chápeš. Šumí to stále, bude to šumeť stále. Mám Mike zo slúchatiek. Čiže počúvajte. Ja teraz neviem, kto sa mi ako kde ozval, chápeš to? Ace, ty si mi kde napísal, prosím, a povedz mi. A Erik, ty si mi kde napísal, povedz mi. Kedy sa odspár? Potrebujeme pár videí, zintra ideme na to.
Teraz som ti napísal na IG. Dobre, mám Ace Grima, to je na 100% on, má rovnaký nick, dohodnuté. Máš to tu? Počkaj. Kopírovať. A ešte musíme nájsť hen toho Erika, ale nevidím v čete mi nič napísal, bohužiaľ. Tak dáme to Aceovi. Dobre, máš to tam. Jasné, 30 Erikov mi tu píše, vy vyjebanci, zrazu, ty kokot. Dobre, keď sa tu objaví chat Erik, tak mi zakrište. Nedá sa to v prvom rade počúvať, takže už sa vyjeb sa na to. A v druhom rade hráme o to, že SAP, Riksap, Gizmody SAP má šancu na 50 na BuyRest.sk. Čepeš? Aj gift, hej. Ale ako dostane to ten, čo giftuje, chápeš? Dobre, počkaj, to sa nedá počúvať, vám to iba na hlavu, chláni. Dobre, to sme videli. To deje? Prosím. Prosím, ešte raz. Koľko je hodín? 3. Dobrý večer, pán bezdomovec, za 20 vás vyfajčím. Majte sa. Ty kokot. No cocaine? No cocaine? No cocaine. Fuck no. You? No. Neviem, kto to bol, ale chápem. Не, я нechcem od teba, decko, lebo ty si do mne napustil. Ja nechcem byť oné od teba, dehovna. No ne, ja musím do ginekológa, aby mi napísal pilulky. Nedá sa počúvať. Fat Brick, ďakujem veľmi pekne. Nikto z vás? Chalani, nikto z vás? Policajti už o 10 hodín vypátrali páchateľov. Nočný úlovok bol už na pekáči. Priniesli... Cháni, budeme kúrať Trumpa aj o 2 ráno, takže iba pre tých, čo nepôjdu spať. Chápeš? 2 pesa. Zajacik 4. A už neviem čo. Čo ste s tým robili? Zjedli. 2 pesa. Čo kurva? Zjedli. Tomba, ďakujem. Počkaj, Tomba, jak si vyhral, ty kokot. Jak si vyhral, tak si cheater skurvený, ani že si tam pridal. Odpadol by som. Odpadol by som, keby si tam načítuje, čo si chápeš? Čo zajebala? Že zjedli psíky 2 pesa a niečo. Erik tu je? Kde je Erik? Si tu? Erik, si tu? Erik je. Si tu? Erik, dobre, počúvaj. Som ti dlžný 50 ečiek na Vitares, len čakám kód, lebo tvoj kód som už rozdal niekomu inému, chápeš, lebo si tu nebol. Takže vyhral si, gratulujem. Budeš mať od mňa 50 ečiek, len mi... Možno budem mať dneska. Ja ťa vyzvem, dobre? Sem tam sa mi pripomeň každú 2 hodky napríklad. Poop on Mount Everest. Because of the cold, harsh environment, it's kind of like a freezer, meaning the poop stays there for a long time. And with its many climbers, the mountain is now covered in poop. When the ice melts, this waste can even slide down the slope, creating what's known as a poop slide. But since 2014, climbers are now required to take their poop with them, which has helped cut back on this problem.
An 800-pound boulder fell on a man's forearm while exploring a canyon in Utah. He was pinned against the rock wall, unable to move. For 5 grueling days, he tried everything to free himself. But nothing worked, and his arm began to decompose. So he made the difficult decision to cut off his arm using a dull pocket knife and pliers. Jak prišiel cez kosť? O tom je aj film. Hej, Tomba, dík za ďalší gifnutý sub, Dubnický, dík za sub, Dodes a Tomba. Nevyhrali ste nikto. Task took 1 hour, but he was finally free. He rappelled down the canyon wall and hiked 6 miles before finding help. His severed arm was later recovered and cremated, and 6 months later, he scattered the ashes on the boulder that nearly took his life. To ako povedať. Čo by si chcel ako počuť? Když už mi tím Dreamwellem dojebeš spánek, tak se se mnou teď dojeb aspoň tabákem. OK, poď. Dáme spoločný, Tomba, Fallon, Giftly Saby zase, ďakujem vám chalani, ideme to mrknúť, nič. No boj. Prečo ma za saba čeržuje len 0,0 USD? Buď iba rád, ty kokot. Buď rád do A piče. sea angel, no bigger than your little finger. It's eaten little for months. Its empty stomach glows orange. And there are other hungry arrivals. A sea butterfly, a snail with wings. Both angel and butterfly are blind, but each monitors minute changes in the water as they search for a meal. Ty kokot. This angel has a devilish side. Its mouth parts invert Vysvetli mi, to form a... ako môže niekto vyhrať, keď nemáš kódy a scam, alebo... Lebo som im napísal, nech vygenerujú kódy a nech mi to pošlú, chápeš? Takže kľud, budeme mať 10 ďalších. Trap of tentacles, from which there is little chance of escape. Okay. With a stomach full of prey, this angel has lost its glow, but not its appetite. It feasts while it can. Both predator and prey will soon return to the depths. Modnitý blerpy. Vie o tom, že ako nezarobí málo a bla 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 bla, ale stále má živý a stále najväčší zdroj môjho príjmu toto. Prečo by som to kurva mutoval? Radšej to skipnem, chápeš? Vydrž, napísal máte kódy, vydrž, možno máme info, či to bude dneska alebo zajtra. Len som sa spýtal, či mám giftovať aj naďalej, Máš! Som tu stále, dohodnuté, čakám, či budem mať ten kód dnes alebo až zajtra. Neviem, jak je to moc náročné vygenerovať a či majú pri sebe notebook a pičoviny, vieš? Vôbec spraviť neviem. Optimus, jeden sub, hej, nový sub, ďakujem. Díky si, Guáš. Nič. Počkaj, mám info. Tak až zajtra ti dám ten kód, dobre? Ako môžete vyhrávať, či ďalej, ja dávam ešte kódy až zajtra. Lebo sú v sklade na to veci. A ako posielal tam niekoho po 10, to zase ako som pán, ale neviem, či až taký, chápeš. Sme teraz videli. How does someone make something up like that? It's like me saying, oh sorry, my gingerness just randomly kicked in the middle of the video. Za chvíľku škola vysvine. Marko Sacherko, ukáž, kde si? Ty kokot, aj ty si vyhral, ty prasa. Takže som dlžný koľko, počkaj, ja si musím napísať, one. Dobre, vydrž, napíšem si tu texťák, vydržte. Poznámky,
Nie, to je pripomienka. Vydrž, takže... Erik jednotka je tento. Tomuto jim 50 a ešte Marko Sacherko. OK, mám vás, chalani. Idem vám po 50. Ale až zajtra vám ich dám, dobre? Tak buďte tu na stream, ak môžete. Čo robím? Za chvíľku škola, vy svine. Daklok sa vyjebal na YouTube a začal točiť na TikTok. Asi je tam čas připočítat procenta. Je tam 3% a 0,05 za každý ďalší giftnutý sub. Počkaj, teraz dal niekto zasávať, to som nepočul kto. Mr. Fox, ďakujem. To sme videli. Počkaj, to sme na začiatku? To mi scrollo na začiatok videa, ty vy svine? Toto. To sme videli včera. Ja som to videl. On tam hral úplne na sladkého, jak kokot, že ho to mrzí, pomaly tam pláčkal a potom sa rozbehol po nej. Jsem genderqueer. To máte od narození? Protože to používám jako zastřešující pojem pro kohokoliv, kdo se neidentifikuje právě s tím, jak ho rozřadili při narození. A když to chci specifikovat, tak říkám, že jsem transnebinární, protože nechci úplně tvrdit, že jsem čistě jenom trans, protože bych o sobě nepoužil slovo muž. Zdá se mi to jako hodně silné. Oni sa v tom tak zamotávajú, že už ani nevedia, čo sú, chápeš? Sturkso official, díka tvoj host. Čaute, Sturksovci. Zdá se mi to jako hodně hraniční nebo pólový slovo. Kdyby gender byla škála, tak jsem asi rozhodně blíž tomu mužskému pólu, ale nejsem úplně na něm. Takže proto říkám, že jsem transnebinární. Jsem tak Ďakujem nějak ti jako... pekne, Rest. Ešte raz. Veľký respekt voci tebe. Mezi, ale blíž mužskému pólu. Běžte! Úplná dieta, dvakrát denně vypláchnout žaludek, jednou za den klystýr, ale pořádný. Prostě halus, no. Toto je 49. rovnoběžka, která odděluje Spojené státy a Kanadu a vytváří tak zajímavá místa jako města, která jsou zcela obklopena Kanadou. První místo je v Minnesotě a jmenuje se Angle Inlet. Je to malé místo s 54 obyvateli, které se nachází na tomto pozemku obklopeném Kanadou na jedné straně a jezerem na druhé. Pokud se obyvatelé chtějí zásobit potravinami, nejbližší obchod je ve Winnipegu v Kanadě, ne v hlavní části USA. Druhým městem ve státě Washington je Point Roberts s populací 1191 lidí. Ve městě není žádná nemocnice ani střední škola a jediný způsob, jak se tam dostat, je překročit americkou hranici a projít 2 kontrolními stanovišti. Nejprve u výjezdu z pevniny a poté znovu u vjezdu do města. Dlouhou dobu se vedly diskuze o prodeji města Kanadě. Ještě jedna zajímavost. Ve městě Stansted vede hranice přesně uprostřed této silnice a pokud ji překročíte, budete okamžitě zatčeni za nelegální překročení hranice. Which country's flag is this? Switzerland. Switzerland. Which country's flag is this? Country flag is this? Brazil. Brazil. Proste Brazíl.
Můžu se vás jenom zeptat, vy říkáte, že vás pořád štve, že je tady pořád víc a víc domů. Kde bydlíte? V čem bydlíte? Ve stanu? To je naprosto hloupá otázka. No počkejte, vy říkáte, že vás štve, že je tady pořád víc a víc domů, tak se ptám, v čem bydlíte? Tato otázka naprosto ignoruje politicko-ekonomické vztahy, které jsou za výstavbou, za urbanizací. Můžete mi odpovědět, v čem bydlíte, když vás štvou domy? No tak samozřejmě, že bydlím v domě, ale nemám třeba například žádný investiční nemovitosti. Já pokud to jde, tak po Praze jezdím na kole, chodím pěšky a tak dále, ale nikdy bych si nedovolil blokovat jiné lidi kvůli své pravdě a omezovat na jejich právech. Je to podle vás v pořádku, že blokujete jiné lidi? Je to naprosto v pořádku, protože ty ostatní lidi, kteří tady jezdí těma autama, tak blokují všechny ostatní, kteří se snaží používat jiný druhy dopravy, jako je například veřejná doprava, bezemisní doprava. Drž hubu. To bolo kde? Yes, yes. Do you know Palos Cherba? Sorry? Palos Cherba. No. The guy who won the protein. You don't know? No. Fuck. We are... Koľko vám ešte toho bude, kurva? Was the purpose of fighting if I will end up not being able to fight for the only person that I can fight for. Ja budem zomrel, čo mu stalo? I was leaving, he was crying, like wanted me to go with him. I have no clue that was it. I was there, I should have go back one more time, hug him one more time. Yeah, but in your heart, you feel like you're broke, you have nothing. Nothing is worth it. This whenever I die, I'm gonna go see my kid. I'm gonna see him. I'm not afraid of it. So somewhere you're looking forward for whenever that happens. Hello? I have just one question for you. Are you ready? Am I ready for what? Who's this? Are you ready for this Sunday night when WWE Champ John Cena defends his title in the WWE Super Slam? Hello? And goodbye to anyone standing in John Cena's way when he takes on 6 men in a steel cage shoots and ladders match at WWE Super Slam. My f***ing house. Hello? I'm watching you. Excuse me? That's exactly what The Undertaker told John Cena! Strašná jeba ináč. A man fell behind a large refrigerator unit at the supermarket where he worked in 2009. Now, he was seriously trapped, but his cries for help were drowned out by the noise of the coolers. Days passed, and weeks turned into months with no leads on his whereabouts. It was 10 years later that contractors began working on the now abandoned supermarket. As they moved the refrigerator unit, they found the man's remains wedged behind it. Tomu neverím, kamaráde. Ja keby tam zapadnem, tak ti hovorím, že normálne iba sa nadýchnem silno a odebal by som ten mrazák do piče. Pull over now or you will be boarded. We will not hesitate to use force. You are carrying unidentified cargo on restricted waters. Pull over now. I just want my piggies. Drop the anchor. You are being boarded.
He's on the anchor. Show us your hands. Show us your hands. Show the hands. Show the hands. Sit down. Put your hands up. Sit down. Sit down. FBI. Sit down. Check the cargo. Ja som mal lepší klip aj tak. Jak sa mi tam rozplakalo to decko, týko, keď som mu potopil loď. What is like my Jo, nie by mu tam ukazoval. Jebe na to. Občanský průkaz. Ukázky z filmu, co by sme měli dnes v noci dát. Fakt